Aner malakan yam kanasan kontin yanka rwashnika Nuer online TV channel biakmal der aner malakan yam. Kajan gwasame kan konu re rwachandanen banalat ka riktin tuok re wich kaso Sudan ketin tuok re rol nuari mi jiram jidit ka Nuer online TV channel go rajan wajin der subscribe der notification bell der twine ka der comment ke der like ka der share ne de kokian alera balin gwasame der arwach no way kene dial konti la nuari tinte kwich an tekir me yadit teten neden kontin shunkel ke kuma kirme yadit tinte kel ke dech an jaka reyrol nuari mende kono ladjene mukuma kirme yadit me kuma manok nuari la tok nogo neke chikamalada jeno nogo nuari an kum na mo mi kum manok nuari la tok lo dar nuari dar kaladika re wich ka nasser kana wulang kana win watin kokien kori ka dan to ka tama to ka nasser kana wulang ka jan gwasame kuma kera mo mika ne de nok tik la tok tik nuari tin konte ka nasser kana wulang kana win watin kokien de cha gwele force mo ne alu jok de ja gwele ga alu jok tele kume mede ne ka kep ko bom ke ju ke jenu chine gor bi de jamo bi jenong re weida eno bi de SSPDF no mitare edunga gwele force la dung tene mi jin kume me chunga la toka na dere jodana di latke nuari tintare wich ko lankan nasser engo ne chine de SSPDF chine go ne unified force ki national army me shalar no balas let ajen go ne force mo ajen de bonore wich kanasser kana wulang de SSPDF me alo jok mi kuma kirma yadi de kuma la tok mi dier ka tek nuaritin content ka eastern jikan keleu der jo me der jaling man chual ka je anede ko la nuar community ke eastern jikan no de jo alo jok kami mi kuma mi si dier ka tek nuari dere ngot katin konin chalat dere kalas leta la tok ko dere dor nuari da janak naga do nuari cha janak alajan naga jaka gatin kon la gan nuari keneten kontin la general nuari kana gare kon shunka kirmi yadi no dech SSPDF awure which ko lankan nasser kan yan consequence naga nen ka karunati kan yan consequence na kanen ka kor pada paiwa gwad min kan ga chwet kan dultin ka metidit an force be shi force malka de jadana be shi de mala ma dong rudun dia la kan gunyo dong malatke de janunke ibi kan magwa na me shabe en well shabe kwa be so Sudan be jalo redika anyok yan garden content a politician yen garden content re kuma ka kirma yadit ana bedomni ya o ba ye gwich ka gwedo dien chang milan nuar la lu je joko ne ke joko baramishi konak ba jo gor ki bo chon kor ko daman
dia wajan taman nuääri lep kan wonken shuara rodu na toka kero ke ko la reg mi tuok me tar cha chete kriek wala ka mi shielat me tar dong ngut ne to chicken pel nuääri chika pel nuääri chika teka ngany moro mi chi ka luang ala tok raja ke kiir mayardit de jame ke lu achuwa kor ke je chan bor ki ke jewach shabu gwalong balarik tingwana long tibutuo kaya achang biya jewach biya kanak nuääri tin konde ngang wen nuääri chang biya kanak chi bota me shabu mal jen lo nyanat achang ba ja parwe jerun ko la nuääri jamala parwe kan ngaje no de ja parwe jana me men kula dier ka long ci kon ne ke cha nang nuääri karon chin dangra wal jok chane parwe ne ga di te cha kon ne ka ente jana nyokoro daga thoknath rei wich ko lankan nasser nyong naro den kamliuna ke yena tini ne de kontin la ga nuääri tende kel ke kuumɛ kiir mayardit enong yende ka bom alad yena gwano isha de je cha de pen ben rei wich kan nasser ka ngai yenten kon le de ka chol yene den kontin la joje no quick kan wa ko pen kan de isha de mi cha jor pin isha garare cha mo garare awre wich awre wich lora ban kan ngai yenten kon le de ka dung mu community rani kan lora ban tele ka demand mi kan lar ke tele mu gor kan dara gwa de yente ka bom ko de yen de jondi nongo bom chika ye jogo no go na ni unified force angure de yente kujemia bendun rei wich kan nasser kan ulang nyu de jagwa no tele mal baka ye yen ba sha der kan nuääri konte ka ulang kan nasser nama ba jang liya jaka jadit na me beja na me gore charm gwa mi jira mu dong la bi nyene woni bi yorong wat pinye na malyal ke ko dong guje tetedo kamaj nam beneng ni shemori run meneng nuääri men ta me run chabe kane chaje jekrun la thandu na gwa no ishine nogono de civilian de kan nasser kan ulang mishia je nok mu jagende jako be ishine de nong no ina kuumɛ jinwop ina kan nuääri kay yene we chware dich weje chwaje yon mach idej weje aja loro ba me na kan nasser sha kapshong kan yana kapshong de tele mi sha kapshong tin la ling yene ka no dong bu raina ran kujimanan le roda ku deje ku support ngeje je na kan nuääri mi ti long la tok la reje no shi de che de sha de kapshong ale angu mi shura ke de jona ka lo jok e unified force no ngre wich mi jin gan nuääri la tok mu dier ga ting nuääri ka dier ka tik dumen niam ka ti ga long you should be advocating for this for the SSPDF not to be deployed in Nasser. The government of South Sudan should only deploy the unified force that demanded by the local community in Nasser and Ulang. Not this force that might carry out a disarmament in the White Army area. I don't think this will be a good news. It will bring chaos in the country. So it should be stopped. The SSPDF or Agwellic force or whatever you call it should not proceed up to Nasser or Ulang. Otherwise this will bring all war out. If you have a voice as a Nuer who is supporting the government of Kiir Mayardit, please talk to your boss. Tell him not to deploy SSPDF. Let him stop bloodshed in Nasser and Ulang. Because this thing, it will not bring any peace. The advancements of SSPDF into Nasser and Ulang will not bring any good outcome. Also, most of you know that this is
the violation of the revitalized peace agreement that was conducted in 2018 in Khartoum by the SPLMIO, Dr. Young Machateng and Salva-Kiir Mayardit. This is the message that I want to send to you. So, name yandana go de nyodia. Ani go rojano be anyo anasa kokien. Tika long go no break ko otherwise name ba woka dupto kokien di chorian lot. Bye bye.